келген кездер келер. Редакцияда қажымда 9 бен 20 жоқ 9. Кенгеде кемген 9-та бар итчеген бар орайда. Біздің сақс редакцияда мұндық нанжылардың арқыстардың көп ұдайынан жылы тұрарға. Ол жылы туғазылар, қымыр кездердің шапсық, сабылық кездердің туғазылар ерті тұрарға. Басқа да темалар өзірерге, газетаманда темасын өзірерге, біздің газетаның өзіршін темалар бар, и приложениялар хостыры, и біздің таң солбаны хостыры, ештерге жылы, холопарға жақ хостыры жылы ештерге шереш. Бұған жақтырды дюк методистерді, воспитательді қағырып шерек, потому что қайды продукция пысғашып, қайды материалы сығашып, педерге керек, сол тузы ба, керек ба, Хазинаны керек дейді. Олар біздің сақстыр бар, білгінар бар. Жақсы біздің қалған тұстамында традиция қықпай келгесереш презентация книгаларынан. Біздің Анатолий Мөрішті книгаларының презентация болған. Болған біздің презентация редакцияның 9 жылына сықпарған шындынан. Біздің Дёкол клуб түсінде тепс презентация. Сергей Александрович Панагашевтың Сергей Томның стихтар Шендізі. Мұнда шылпырған қыздар Сергей Томның брайт сақсы бірше. Аның әрі көпше құчоқтері керекші олғақшы. Менің қысқа жақты көрізімнің Сергей Томның хакас поэзиясында незақшы маны уже поздның орны шақсы көрші, аны поздның тілі, аны тілі таныс, незақшы маны тілі басқа поэтарының түйін емес. Жанр тоже пасханың зақшы бұл скер поэтр на востоктағы незаменимый. Мен кішіде зағыз незамей и наваи ол пасха десілер. Қазір оларды көрген бұл қайы наваи, например, я вот персидский поэзияның түрк Дмитрий Бестен зақшы Сергей Томолық шол жақайды баршы. Марка Ямнина, қалған үстімен символ японский танкалар или танкалар я. Танк-то. Поздай интернетті көріп біршанды Тадархан танкалы шалпай. Пулғананы тұс менаны адажым сен хакасы Барков болыстымат. Андрей Туссанов. Стихтары, тематика хостера. Наверное, закшен творчество был поздно, амда. Но уже кирчи, танц, у ваших сказано, что мы надо поздно алхче, ходить. Понимаешь, что ты что угрым, алс, юс. Наверное, вот, как Сергей Александрович ушел же шахсы парши пик. Парши. Псана Алхстапс, Пидан Байрамный Шылы болған. Тюрендіңмен Алхстапс, Байрамный Алхстапс планы. Минершімі сыйықтыралары болған. Правительство сенің Алхстасал болған. Жақсы, менің сұшы понимадыр. Мысалы, тебем сенам кізі бұл шарды. Лучше понимать играть, по благодарству поставил хала, и она почетной грамоты и курсовым троллейбус, так теперь дешевле. Ходил ветеран труда, то он что столанды окуместно были ваши профессии, да и тех, что наверное, семьей дома Сергей Александрович Асюс Пилепстер. Малғыз болсын, бұны да сіздеріне сол тұзығы сақшын келген кізлерге прайзына Дом литераторов, конечно, был кинден зағар көрген үшін, анда Надежда Афанасьевна Бурнакова араласқан алғын и оларға, конечно, алғыз. Біздің алдағы 9 жылдарға радиомды ішкен, бұл немені шоқтысында, нұға жарыбыз ертір жүрген немені, алға нені? Анды вахтердің сұрып, солар дискас берділер. Вахтердің сұрып, санда. Она сразу киберзин залзала, что мы поставщик. И
конечно, мындык тоқста тоқшқанда тілдің көне жүзі, тілдің хости қобыры ол кізіге мындык стимулдар беше и хабар газетада тоқшқанда жо хузы кізі мосылар алына шеде жо хостранда бір-екі білезектер сқош еменде пен хыркырым уже кізлердің таңыз сезін қайдыдың аттар бұлдыршы яны шейтарнан десе тақыны шоқсызыға. Ну и мен хайдык бүгін бұл істімнен зағара сықшы жүзі. Бен өтістіркістен хакас культурызың албыны тексі прай көрізі, хайдыкта бұлзы, хайды қайдырды көрім лазым. Наука тоғызы хайдыдан жүз барыз тақшы олар жұмын конференция тепшелер еді. Анан музыканты кустарының немелерін күйістілер. А вот кипел сценада ескін придежді, менің қалған жүзіне майняшфлы искам сценаның кипел скрышкін. Ол ходиты по мероприятиям, по тушкам кыздырылыра находиты кирбинчик. Мен бір зар находиты шоқсычым, он говорит, ходиты кипельский реген күйдірбинчик жүзіне. А по самом деле, ну вот мен будизамын ұтышын, где прай по кызның шаян ундайларын алзы, искусстволарды алзы жүзі. Нуғаты мен сақчы где по сүйістің ундай инбюсік тұтышы, сүйсімдей жүзі, сүйістің пүйсік немеш олу. Последний мелдерді көрсе, улық сарынырды көрсе, концерттарды көрсе, театр жәкезі жүзі, кізі қаден олимелерді сече. Көршенізі, көрше и исея, а көрерге, истерге үнеттің месті туғындарға керекші олу. И исчезем и көршевен, да? То есть, мендек қадегді тимді тиге керек, тимнің сондай, конечно, керек, тимнің сондай бар, культурный жүзі, қадегді базы бар, да? Аға, ол керекті символарын прилюбді дырға ой. А вот кибельсті и кенделеріне үнеттің қығырға керек. Ол біде қарақалында ойныл пенже. А мұдыр бұзық керек и қығырға. Кино на кызыл у пассивного восприятия надо все. Кызы пошли и кюши. Кызы нам даже сюжет тогда сам идет. Пойди пошли, а кибет тоже худо говорит. Я буду на сюжет еще умара говорит. Он еще тлин были говорит. И он хузе кызы сразу тухт. И мы сам гандал сюжет мунды, конечно, край по кызным алзы и бюзиком душа. Но я дам уже мунда. Она по системе решен кызлар, конечно, үстін көптер. Но журналистер, ученый тоқчылар, тіл тоғынжылары и прозаиктер, вот литературный алзы, прозаиктер, драматургтер, допустим, поэтер. И мы, конечно, обязательно, мы тоже уймазды, у тебя стиграмман поспорт, чем лидер на банке. И мы нам уводим статус старого, поспорт, достаточно ходить определяться, говоря. Аннардың да прай представлен статус. Кем күшті жүзі, шалпсын жүзі, и ол все. Көрінбесті тоже көршевсің, арсылынырның ары жүзі. Хайди шакаларды көршевсің, гиенір, хайди олар тұтсенер, шыссенер жүзі. Кейдің шалпсын, и все, ол базында, я. Анын ұлық арсылын, самый тайдың ол шүпше. Тізілер анны все, әргегі самый тайдың шүпше. Осыны, аңды. Мұнды уже танкта сықшаға. Неме, вот не я. И неме, уже ходить деген. Шыққан кізіге ходить мұндек танылар керек өзі. И поэзияның ары жоқтысы, немедер онда кибельсі, ходим именно систем, ходим именно арчым. Бірге салзы, түшелер, білбенжім қадесілер, мен шипті хышыны, Пушкины, и приближим много Пушкин хейка. Вот смысле надо еще не говорить. Вот смотри, я хышим я и рассказан хышим Пушкин придет за жопу не знаю Пушкин гений. И мен когда узнал уже еще сейчас были дружили мы набегали что Пушкин приближим и вот а мага уже сегодня сейчас сегодня сейчас и а мага же время надо приближим. Именно давай книгу открываем. Вот юнитным ударом, вот сейчас хашитеры, просто тупо книгу хышим. Именно потом Белинский на статьяларын ходит именно, всякие именно хыр. И ортамахтазы 5 жыл просто в библиотеке, на домашах библиотеке на станции схожим. Мен немножко сам даже не жили, мен Пушкин приходился на важен даже гений, праздник гений, а мен приходился где-то езжу в Магат. И не И мен здесь тем, что у него кюбизм, конечно, кюбизм найдется, а его спанкизм,
прибылага ол сит, ол сразу мындай пилжен немен емес. Азырынчысы, музыканы естісе, яки аны табақ қызып білуші, мден келеді сыныр керек жол. О, мындай мағат мұзы қамдырып тұтынуға, қайды мындай мен пілзіп білуші. Мындай қамдыры сарын. И сынып мағат сарын қызлар идутин білушілер. А текст уже, уже идет написан. Вот мен Бродскийден, ну, помнишь, наверное, Петр Ильич Ратаряков за сектор был в Хатняльде. Проходи Крыльден и педитовщина. Вот Бродского читал, Бродского я не одолел вообще. Там нет ничего. Я Бродского не одолел вообще. А мне на раз были, Петр Ильич Бродский да пришел, надо Бродский да хлеб собрать. Кильга меня хышил, точно не Бродский да пришел. А мне для фото Петр Ильич на хлеба был заражен. И на Сашу мне Бродского все равно пойму. Хышил и против, ну, надо посылban же. Шарым жыл пасынан пасу Бродский да хышил. Мен прижил Бродский да иди, үзін захватанна статьяларды бышынан, причем же пске еще сектор литературного тоқшын прижил пске берген, просто книгалар хырыга. Я именно Бродский да прилвинджи, мен фигу ходим, мен Бродский да прилвинджи, мен Петр Ильич прилвинджи, тоже. Мне кажется, не лучше, потому что Бродский не нужен. И вот иди кеместен и кибестер ондай сысқана. Давайте мен сән кибестер бұрынды хыркырым, маға ханек хадислер оңар болшыды. Ну, олғаны кіздің образы, біріңізі, хосы моғар жыз, хадятланы күршезер, и нони мислерді күрші, а мен жоқты көрім анам. Анам базы хыркырым, и анам хадятланы ну, жоқ, хырстыр жызы бар. Ну, бастары кибестер, басты болғы сағычын. Но немет хайдыслердің картинкалар өзілчілер, хостар жызы. Например, шүскін хадық жы, тюмнің ызық шарларды кимежен сақтері. О, хайдих чадырыл иртінгі тарапыстырға. Сен зарсынан бұғрана позы хазин арда барған я. Бұға арда барған. Ну, ладно, ардалық теміз ардат чеміз Ну, вот, поставыңыздан қайдет білім болған. Хостов солыға природный тюфилен, за природный план, за пейзаж-то хостов. Природный пейзаж. Первый природный пейзаж. Вроде как шоу, но... Балбал, ассоциация, я? Киножен, сахтир, я на ихтинга тапстер. Тебе сам ходили кино, я ходили ихтинга тапстер, ну и минут какая-то картина и предизжевал. Ну, меня поставил, он ходил, какие то их тижи. Ну, у поставил план дальше. Мұғаменекім Пушкина бір публичный нам архивистер, ана пара школа бивший, публичный нам архивистер жизе. Но анда же сикслистер фаны бивший, старка. Мұғажан публичный нам архивистер, пара шитер бивший, андық сетуғана бивший, перегізер плюс. А он школьный программында, мен ана хирол посол, анда же источкалар и анансуның институты лагил прай хырган да само юшно хайды тексты да не выходился сезон. Нам у поставил план, он природа, икинжи план, ну ходи регионный шар, долго кибельсизе. По, конечно, мы именно тем де книжка пар, она можно кыбала рубоко шохнызы темыздан. Нет, не пивно, рубоко шох тему. У япончу нужно эротический танковый пашкантизм. Именно эротический. И не момент по япончу на тельбекстерн албов кюрф я блин анданта ханеговар страну урстлину меньше японцам не прибежим. И конечно урстлинде пара постарным немелером. Ну урстлинде уже тактическим киберже танка на хайдиде блогер пистрака ул хайдиде пистрака поставка старказында пислок икинчи жүзүндө пис өзүн жүзүндө шитти тюртын жүзүндө пис и шитти. А он мага принципиально. Вот к примеру, амсамов устроили. Шөстің халтық же, төңнік ызық шарларды шиттен кимежен сақтер пис, о хайдих чадыру шитті иртенге табыстырға. Шиттен. Ол прай стандартын идік. Менан үмет мысалды фитар. И мынде андек сиксте танка. Сикс. И прайза ол рубакашоның мындек тынстар же идетер. Конечно, бұл мындек ойын постар
илигенемен атадырлардан бит туйық шоқтыр, но неме анымеге галі шоқтыр ше. Түше есшен, түше кішігді түше екі апшақ шоқтыз бұл түшелер түше. Алды. Түше. Бізді келіп, біздің сұрап ше. Неме түше. Сен түше адыңа мен сұршезін ма түше. Мен мұқ сұршезін. Кішігізі тәрдемеші. Қайды да адым жүң хатыда жоқ. Ну, представьте, ол тұйық жоқ, ол же ұлылардан кәдімгі образ қызы. И мен сақшын ол принцип там был тұйықте жезі кибельский кирігі, ол же просто парниме, но хайди кирігі не просто где тадырмдайна ол же тақпақ болышық, наверное, я. А мен күштен көргім еткерді по япон киберінің тұсына литературада алғымне бірдез етпен болған. Скерк еще нұрдан кеткен болғандар по Хафиз немедерде тадырмне тілбестен болғандар туыншыларды. Улы немес тілбестігілер болғандар, но тілбестігілер. А мен сақты көргім пұскын текстін оригиналдың посырыға тадыр ұшызы, и чтоб тадыр слоптары болған. Ну, давайте база икінгі текстін көргім. Пілчемме, таңды шалымы шалтырызы, ханның махатып, шонның пітрызып, базоқ илханы толер. Ну, бұл, конечно, рубакашоны күйні немезін емес. Как бы танка я, но когда российский танк не спал. Но антидал возит по танка. Но позох чем таңды шалымы шалтырызы ханның махатып, шонның тіптірізіп, базоқ илханы толер. Ну, как бы анда неме. Хозы жақ, үзіңді танқыз, сақысқа кірді. Еміх тұзынды 12 час езірі тымылбен бірде телефонның шоқтызып, немен тіл біребіз. Если будут там тоже посетственно, санов посетственно, я слухтар. Вообще я. Түнетмін тілі. Күштер көпсолым, либо столырмын. То есть ол көш аңды сүйстер білейгі бірекіз. Конечно. Например, мұнда жезе ритмазыты жоғал. И ритмы тоже жоғал. Беде киберсілі көрзе, ол киберсілі түке икінеме. Ұқтызындағы ударение тадырыныя и рифмазы. Мұнда ол немеді жоғал. А маңарда келсе үйіндетін самыр немедігі, чтоб кізігінің болған киберс неметеныя. Біз Масера Машчич сразу, как киберс немес. Потому что у сила батоника, фостер, ударение фостера у Ильджа немес. Адили ян пулы керек ол я mesela машина хайбридтердің документер берем. Ол шоулақ тапсалған ол киберне жүзе киберстің бұздың ритм болар. И рифма хайдиде. Амада и рифма жоғыл, и ритм жоғыл. Ну вот. Ол по адынча силабический киберстер, силабический неметен слог самым самочтан. Но еще Андрей Вознесенский, мину кандидатчик Ансабаза, ол поэзия – это ухо-глаз. Где-то сразу құлағын деші атпадым, ухо-глаз. Не керек ухо-глаз. Киберсті көрерге керек, истерге керек, хады жүзі, но и хырға, конечно. Ухо-глаз жүзі, харықтың көріға, истерге. Истерге кен ол ресім, көрерге сөстер езер-езерзе. Мен онында, конечно, құлақ асал өзі немезі шоғыл, то есть киберсті құлақтың немені кізі проза тусағына жезді болам, енді немесе жезді. Анларды көрерге керек. Бұл принцип көрерге. Вот уже хайди ударение хостера, вот, давайте мы ханга көрем, по хайжи позабек, по медиаромана кизек. Вот, например, вот Масера Маншкин, мады Масера Маншкин арчок тызывай, чок теребі келсе, аны немелер жүзі. Құмызын сыда шок теребі, сақсы шоу, тудығы жүзі. И говорим, хотим Моисей Романович пасе. Вот Анна кидал сондай жизнь. Ну, неме. И кастарфан хышкерим. Например, Ахшарх соқ, өлі сирелік, Анның бірдегі зауспан, Өккерні өрліді күгленім, Өккіс өзелгін яшан, Шерді пораны тартыстарлы, Базо хантөбілі пари, Тақсум шытпырғы мысықтарым, Хайды құдыға пазарим. Пример, вот ритм жизни сразу пошли. Я на сестре кизет, а вот потом кумырка куглером.
аны қалған же мындек мен санашын көп қабилді мындек ухан жылы сондайның пазылын кибестер ухан жылы сенің уступ сөзсіз ол пророческий жизнь ол именно самый где-то ол тиімді сақсының жүріп аны басқанында аны еще пар Марияға шағылған күнлер Мария не Мария, пара музык идих пассиен. Ну, конечно, ямбический стих, я пустый другой. И Масей Романович, конечно, хожим по кибес постав, что он постанды же, у мне винит на самом проекте другензе. Стен ям там паскан газжу пован. Масей Романович кип, ано пизинжинез пушимдез, кибес старшимдез на постав ям посылки гледа. Я пизинжи, вот например пизин, а раньше это был паскан силабиканом. Слоптер самый насанып, я именно. Но, конечно, уже она имеет насанып, же меньше салата жизни, она уже ритм идет предположим, что интуитивно, ага, он слог, значит, проект киберс он слог. А вот когда майнаш там я вот узельмен алзе, майнаш там бегнемес, майнаш там хыршизм, поставил старка, может она сик слог пуловый я, а она ям шел не может. А екінші старказды он бір может подборы. То есть она разброс, ритмический разброс, уступчок за плюс тюрк слог. Мен білгенжем неме, майнашпында, конечно, по ритм тузын жемден ол білген ұрсын анымағыт киберстер, я про ямты базылан, хакасын шоқа. Вот мы мазыхны, и наверняка Баиновтан гада майнаша шоқта сенер ямты, потому что бұл собрал до людей тыгал сенер жезде, Баиновта паси ямты, а майнашев ямты немес. И, конечно, Масей Романович, видимо, шоқты жем, басен паспинжный ямты там жезде. Но майнаш там минан кабек для Киришилер истерге киспин, у Киритин Елжизе, но майнаш не мог шоқты мыса, что ямты, потому что ладно. Быстрый роман, где там слухом тугаза, который должен процент про ямбический текст вообще. Масей Романович. И вот, конечно, хазин мен пасханда, килганда, по Масей Романович мудейн, дюкюмес кюр болганда, и давай тоже кюр мен déjà хадигеге хадиг сақстың кезі келші. Тюбил вот Масей Романовича, конечно. И вот поставила, ну, по именно поставила шимдаманда. Мен эпиграф албом по Масей Романовичной системе я ақшақ соқылу серелік аны бірдегізде қоспақ. Нам табырны қыш бергізақчық и сағыз мені шөпті бергізі. Ақшақ соқ, адальше байынге, кебесіге қадальше байынге. Но байынге, Масей Романович поздно адальше байын. Байын оланы поэтический образ шезі, қосымызы. Ақшақ соқ, үлі серелік, анның бірдегізі қоспақ. Менде постанол неделі ол сыттың көзіне аңдам. Маға хантимізін пілбенге, алғый тозылбыз ақсуын, ашанын қойытпан шүреме, өкерзір өрліпші құлын. Амоқ білі тұра илширін, ханны тырпазының көйжен, тақ кестінің сырбол жайырын, күн город позына кістен. Хорошуларын зар көстенін, пішімнің сілгіні таптай, олықлақтың ыстың үртенін, сағал жоқ шит табан алғай. Саңайда сөз қалзын көйенің, илбік сымзырық пил болзын, шесом тұйық мұға тұрзын, ақшақ соқ үліс ерегік. В общем, по кибесті ғажын пасышқанды жүзі мені қайтыл сақс болған. Масей Романовичтың по ям пасышқан ұмдайын алмылыға, бірде сайбыбин идик правил ритмических структур знартыз. Яның қосымыларын, там күн город умызы башы, хулун башы, өкерзер, өрлікін, я, умемелер, қалғыз, қайды да сақс болған шоқты кереген. Конечно, мен намадылы қалғанча старакала шесом тұйықмаға тұрызын, ақшақ соқ үліс керелік. Как бы принцип, что Масей Романович, конечно, когда илдік кезі болзе, мындай принцип, заявка я умеме тегді қалы біргінір, я амин бұзын үші болады. Как бы вот, қандай претензияны. И, конечно, мындай по шемді именно манифест подтопырленным базылған, ол дальше тюрк авангардының ызық шоғы, мен анайдяды болу, тюрк авангардының ызық шоғы. Ну, авангард, как бы мындай, авангард ол же шүрім,
литературада, да, не мысль, прай, это получаем, я авангардный живопись, поэзия, серебряный век-то я. Мен ол тұста авангардтың күйшішім текстерна, ну и как бы в целом, как бы он образ искусства, конечно, тюрк авангарда, о серебряный век авангарда не есть. То есть мы это паска принципа и кимдек нельзя, можно его хырбала. Не жылдыз ба? Ол тұғызон, ақты жылда, шигурга, екі жыл. Символный манифест, как бы пасксакста был. Ün прай халган, нуга, потому что анда хайдык заявка болгон. Біз тюрк шунун кезеги бизге тюрк ренессансы. Мында халкын жүзүстөр тюрк ренессансы суступтур. Смысл кайда болгон? Анда мен Гумилевтин книгаларын хырып Лев Николаевичтин жүзү ол неме анда шонга алган не кырскан, а біз все равно ходит сам жүз, а биздин шоу болуп биз хайдык жүзү. Мен давай сенига, санига Гумилевтин теориясы костара болгон что еще уникум бесил я, ну век сезе. Уланның прямо немедер башылар анда периодтар. А тогда без то, что пескун инвестиция тау на скакасадан болуша. И күбүз тюркчунар регионын болгон. Песлин эмес. Күбүз тюркчунар аны хаздындар педагогунар. Вот Турция, допустим, вот Ататюрк келген я. Ол сай басқа идеология, ол басқа культура, ол басқа билинес я. Я и неме. Татарлардан күмес анализга келскенде, улардан анда татар литературасы egих университеттер по Казанскому университету учил татарлардан университете, конечно же, Казанский язык, университеты. Улар, конечно, улардан постоянно писательные келген, улар давай кидерди. Гордола такая, конечно, татарлардан Пушкин сининже матлын кызыжы. И ол немелерді сағынып, постоянно татарлардан манифест жоқ болған. Ол как жанр шерли, протезипен болған. Ну, мен, по крайней мере, пробинчим от этих текстов. А все презы пацанда болса, может быть, какие-то холодные наркокопистерді улашенде жүрген, мага туғазға келсен. И мен, конечно, көбізі по Европадағы по литератураларына жаза, олар манифестация ішчілер, футурист, стандарт министр, я олар көбізі, ол как жанр шіле. И мен тоже поступил манифест, тюрк манифестный. И мен, понимаю, автор Гумаси Романовички. Манифест на воды правил и ну, ногами чувствуем. Ол как бы шел астан жүзі, өзінің кірсүйізіна. Мен туда по сборной парничу, потому что Моисей Романович мага конкретно по неменно хамнар да вот не поледа сестер. Хамнар кызның кулын асшелерді, кызы же хамдар вообще хам бізе. Оярын аспишелер. И мне кажется, Моисей Романович мага гик хуяхтан жүзі. Они вадеты еще неме очень ходит там не минал на кузма. Ну и вот, например, Моисей Романович по ритму предстигает та-та-та-та-ра-ра-ра-ра-ра. Ол ям метене хажым тын күзі, мемлекет тын күзі ударение, тогда орыстап жазды тын күзі. Ол түсе 2-4, 6, 6, 10, ну потенциально четный слог тогда орыстап жазды. Например, Моисей Романовичтан ин кырымны по кибес ритмере по шепте 2, 4, 6. То есть ударение түсе 2 слогқа 4, азы 8. Алайба 2 кырымы 2, 4, 6, 10. Все, азы жоқ Моисей Романович. Потому что кажем по стезиге тоқ басышқанда, ардан басқан немелер жоқ болған. Ама қандай болған ардан немелердің стезиге көріге жүзі. Но Моисей Романович например, еще харей, он трильбестый только старым лисейным трильбестен харейдина и все. Вот. А силаботоника да писте ритм ям харей, да текстом ты брахья напис. У ям ну тузолный по сути, но ты глядно почти тузолный Моисей Романович. И мне, конечно, давай Моисей Романович на сунда силаботоником на кустунгом правильным тирковым же тузонком. И кенджи меня шенду у мандажов надо казать потом криспинджин рубаиля. Ну, предполагаю, это насчет за устно матишина рубейна же настан на начин. Но матишина рубейна, и надо сигзон. Ну, а меня нет не дицелом по настан. Как бы казахирзу, блин, хоть ты мне послал на себя по минусу наш сборник суммы. Уры стих-то послал, видишь, арбос, ну, мораль царь, арбос и гибель, еще материться уже. А именно это был Моисей Романович там сила батоника знал, он икинже план был. А на кюбизе теперь бинже, а на кюбизе еще на анализе бегали. Именно еще анде
вузом именно она с тестом, именно надо аймақ поскорительно было. И даже, допустим, ям почти может коррekt было, а эти как бы шарадос, ну, если ям, только ям было. Хотя пюнге литература уже проблема емес. Вот. Икенжи рубаиларда ол шынында мен андай пюген болған. И вот кімге аманандара. Мен хер көрем кибес, я нинже ударение строка до самых пюнге. Хотя бы, ну, система академия вообще, хажи позапает. Испенниме иствалдым, көрбейниме көріп алдым. Истен сужықтың шарсулсарында, төрді бетен ұсқыс тайқырбазында, шаян салған үліс хостыры, тоғас бұртыр икі алыпта. Истер кізе икі шоқ бұлбыз, көрер кізе арт хос бұлбыз. Молжанынында кертіске алшам, қақтанымен айтыста салшам. Кебеліп салғаным хостық шоқтыға, алдынып салғаным кертіс шоқтыға. Болғы немені айтып салыпшам, көрді немені кертіп салыпшам. Бір тамшықтамынды шөйім жоғыл, бір алтымда болзы күлтім жоғыл. Икі алып төбес адылық шоқ болзын, ұлық алып төбес құтары ұс болзын. Кейбір сөр жегіне кейбір салынып, алып шорынан же шапқының қағып, алны алыбын қай жетіп сөйлербіз, кезін алыбын байыптып алярыз. Колы характеристики. Но тексты персы я, как бы напряжение шоу, что предыдущего надо базовать. Персы я, системно. Меня, конечно, пюген пуган хайдык. Она по киберским ритмам кюрп я вот по киберста алзым, как бы трудно путешествовать, трудно добить фундамент кельмица. Трейдер вот ике үзеке тоқсалған тұрыжызы, ике үзеке тоқсалзы аға этажтарын қаптырылып сілдержізі, допустим, я. А икелер үзек түшем, ну, мен біде картинка жили қос түшем. Вот мында андай принцип. Строка до икеле ударения. То есть кибельс ударение с его стороны. Потенциально, конечно, надо идти в сам обзорочек, но именно кибельс. Вот испенниме иствалдым, көрбенниме көріп алдым. Истен сужықтың шар солсалында, төрдіреген ұсқыстай қырбазында, шаян салған өліс хостары, толғас бақтыр икі алға. И вот принцип, но да, конечно, разброс по числотам, я предоминантно подъезнах, и много, как бы кюспер, что майнашев тымдечили үстюрт слоққа беги арбер тастықты барзы, но зато ритм тут икі тым хостар, икі біз ол сайбыл бинджи кибес. Вот мен напишу надо было. И, конечно, вот она текст паше-паше, я иманды, она андара кирекехче, пистым киберлик алптыннамах. А вот киберлик алптыннамах на ритм уже сами посылы, допустим, я например, солбаншар аншир, сарыр сек сүріп, хайнан сух изин чаймаха урып, хайже шоғын пост пастолырысты, көкжі көзін көңір хайнан қағыбысты. И надалптыңның башы шері пасте пөдірді болды, шизі пасте тазырды болды, ақтас қылар ағар бұсқанды, көктас қылар көгер бұсқанды, ағын сұғылар ағыр бұсқанды, азырылып сегіріп шөгір бұсқанды, ағыстар базы томылып тарбайып, өзі бұсқан тұс болып шадыдыр, көлбе ерді шөрісті көгетін шабыны бұзып, ойым оймақтарды көлір сұғылар толыны бұсқан тұс болған. И она мадара, бұл башы обычный автор. Как бы смысл мындық болмаға роман, я. Немедленно роман. Да, мен тестен чамасы бахтин болған мындық стезержі кізе Михаил Шпидан өз чаманы тоқстарына. И ол жанр роман әпілетші. Роман немедленно ол стилердің аймағы. Пірске же күндік бар осы институты пірске бердің ол типа улух форма, объема, набили героев, все там я киркін форманы. А хажан бахти, ну я андай сразу сахт кушал с романом Лев Толстой, «Война и мир», сразу роман я, ну и Остерна. А кибельский роман де Евгения Онегина, он бектаков не мешал, то есть обилие героев шел, и как бы я усальным, а кибельский роман. И поставили нам роман Евгения Онегина, кибельский роман, что я обычно. Она бахтила гырлыган да жоқ вообще. Роман ше ол тілінің стиль хостера аймақ басқа тузауымызы. И хажым там сол болмдар именно хыршқынды білем.
Масер машинада правильно. Үсмін азырлы строка, ал кибіс роман. А хантюнгс 10 мың строка, ал поэма роман емес. Вот қының я. Тегізі 10 мың строка, ам 3 мың азыр. Ноға 3 мың строкалы роман. А потому что 3 мың строкаға тілінің стиль қостар аймағын прайымдар керсіқын. Үйінетін мәсер машағы иккен, білі тұға, оланы біліп иккен, я. Ана, допустим, кышы, вот мне Ртухс, мынды анықыр болазар, Семенов редактор мен болған. И мында кюр болығы шабир хайди ұлттыл, мында частушкалар бар, мында тақпақ бар, мында пьесаның хайдыгды репликуындайлары бар. Мен на статья посмотрим, стезили по роман Тускара. И неме ол білдірікше вот хандыра, бахтин утюриза хандыра перекет совсем. И, конечно, мен кажем кузом медиа романы чекан, да, конечно, мага пишет переберу, что я как бы мином, ну, с тем, что, во-первых, не сермат, что пивол там, что ассоциация еще кубан же. И неме Тимер Аймаром стилевой разнообразие тушилен, где андар кштенген кирege күрпиде мен андай и саннеттер бар, олар и киббенстер бар, тахпахтер бар андай, в общем, андай разнообразие форм тушилар. Андай немелер кштеншен вот послушно хорошо то знает послушно. И вот и кем, конечно, где хыргылыжы күрзе, вот пулган декимден ол формулардан аймар бош киреген андай. Ну, мен кштен гаман юнеттен гедеге, допустим, я вот кибельсче. Пойди күрзе, у мандык, ну, традиционный немец сунда рифму бар прая, вот Наталья Марковна примет, ну, европейскому дейну брать свет. И по дальше белый стек устный, я, ну, кусом дынджи кибельсмена начнем. Конечно, мандык кибельсом дын нумена тут. Вот, кстати, мне роза, я, ну, базовый традиционный как раз рифму бар дынджи. А пул уже, ах, не могу, и кипаспе кибельсом дын. Ше, давайте ще мы Ше, хайран позы кшигде болзы, хайды буга тузылық сөсіл, ше. Уламоқ бірек ибілс шикізе. Пурев мұнан тузылнырға ой, мұңарлап көп стракалар шүгірше, келше, инше, үсше, қандигірдің түсше, презінің тазаңа рықтесше, шапсы қойылыз, ше. Шынналын асығып түпше біз, ше. Өменің итчің тоғысқа шүптепші біз, ше. Хыныс керенді ергізі қатқа айланыр, ше. Ашық сұғдағымызып шыцы табырлыз шабыз, ше. Орста тілі кізі япске көгір, че. Қайды бұға тұзылық сөзі ол, че. Ам, көрімге біле табын, бұға да ұрнақлыншыцы, шонауынында қытыншыцы, қиғазына мақтыншыцы, кибілістік мұқаншыцы, сәрраға айланып сұдыспин, айланарза, сұдыспин чоқтынарза, ше. Тоғыстық салбыр жоғыны. Иди ұлығылып сөз төзім, бөлі тұра сөз пезім, көп саған мен менде амды шарасыларға. Ше? А вот бұнда по че қайды әді сексуалдан формат? Вот юнеттің шоғын, я қадача верлибр, ну, стандартынан Хагена тига ахстих тизе билбес ахкибес я. Ну, посумден же кибес мен ана вообще. А ус немес де пара верлибр апельсин. Ала белый стих, ана икинчи термин бар, белый стих. Вот. И у умбейнан бедуруден. Конечно, по ходите по стезилимина казе, ну, мага ханы улан хади, ну, у них кыргызы кибес умбейлана хади кибес бедурусер. Конечно, он да и сундага рифмулар бар, конечно, он да синдега рифмулар, внутренний рифм я ходите иди. Могу там амсит кибес тафиркурен. Сит хайзайна. Ну, давайте где. Хулаха, может быть, амахил назад. Неме денер по кибес хайдек эслермен хосу болар халар или хайдек неме де хабар доманымыздар. Уйнетен иде пазл. Эпиграф. Звук осторожный и глухой плода, сорвавшегося с древа. Осип Мандельштам. Тайғының нехтін түбіндегі тұплымы амырының илкі, хұзық шасторны түкленнің хырямын тобылын чесе. Ашсыминаның арқол салып, айымның терчім сұғыны те,
Шаянның амырында ортып, піре шасторымның сынкен. Немеден еліп ке біз хадислер пареншіксер? Күскі. Ну, то, что природа устап что-то запредстыгия, картинка природы устап шизия. А давайте, ну, катап хырам, кумес анализ шизия. Ну, порно эпиграф, звук осторожный и глухой плода, сорвавшегося с древа. Картинка тут падает. Звук осторожный и глухой плода, сорвавшегося с древа. Ну, это тут падает Мандельштам. Среднемолчного напева, там это тишины глухой. У Анда тюртли строкана, не знаю, помню Мандельштам. Амтадырлы. Тайғының ник түн түбіндегі, ник түн, представляю, легкий дымок, просто что-то зажжено. Ник түн түбіндегі тұплама амырның илке, қозықша стороны түкленнің қырянын тұғылын шәлсі. Но мында субъект номер, қозықша стороны утыс барды, түкілі барды, түкленнің. Я. Тогда, как бы, надо даже плод просто, да, даже предвизжал, там яблоко, там не яблоко, я просто говорю, плод, может, дупловый, я. Ассоциация. Я. А надо хузух шастырны түклені хырьяның тұғылын шәсі. Ну, представь, я. Как бы, улы хоз парше, Мандельштам, абсолютно түй, только тайғының не күтін түбіндегі тұплыны амырының илі. Кузук шастырны түклені хырьяның тұғылын шәсі. Қайды дені мүйнер барды, ямын барды. И, может быть, тағылы хырлар жібарышты, я. И мында ашсы минанаңар хол салып, айымның терчім суғыны түйе, шаяның амырында ортып, значит, ол суғды ортып шын, я. Піре шасторымның сынкен. Это солар же пістің қайдың тайғыдан келше. Ол же пырай, аңдағы информацияны пісер ақчыдыр, я. Может быть, он сюда ходит турный күй барох, может быть, мне нам еще не с чем пол сюда же, потому что он сюда, күй сюда, турный күй аж собрал. Представь, я. Как бы вот песня, вот у хоста, конечно, мимо Мандельштам на хостера подходит, и кем сахс ходил, Мандельштам шели, тогда он блин хостит, как хостит, но, конечно, Мандельштам увидел, как занимается, поэзия серна, она управляет запалась античность поэзии. Если, допустим, ну, Маяковский, если представляет, что может, того меня Кузуровки, я про революцию, она мне хазар того. Маяковский поставил рэпер. Ну, вот я вообще, Мандельштам, он эстет. Ахматова, олар үйде күзірбіз, рақтыбыз тұры, үмітбіздер жүзе. Олар просто ходит шоқты сілер. Мадахиға шоқты жүзе. Бұлғын образ, тонкий намек, ходит демек жүзе. Если кізі образтарды қырбен же, білбен, нойма шоқты шықанда, олар шоқ. Бұл біз кізі ноға, потому что кізі темдеміз, олар там символарында қырбен. А поэтому хажанда символ баршы. И, конечно, при Серебряный век у вас символизм не видит, потому что полгода естественно символ пастор, а он всегда то их шок. Хотит то их шок, хотит то их шок. И улог принцип Серебряного века, это что я по символ постера то их шок, там и который до самого харкасского. Это был символ рит, и, конечно, Мандельштам, ну, а потому что, как бы, Мандельштам, ну, еще репещар начать я. А еще улог принцип постера, киберс. Так, а мне. Эпиграф. Номинат албугам английский поэт, американский поэт, хандер поэт, Роберт Фрост. Эпиграф, может, не вектом поставил тустарный меткан. Английский на терминал, a patch of old snow. Алайба харах барган хар намачызы. Харах барган хар намачызы.
ну, областы алма. Именно хар намачы. Вот шасқы, вот я хар хайф барды, и хайда та халган мынды кезек хайрбан хар я, ол харып бардым еще. Хар намачы. Мне шасқы келше, вот я тоже қыскен бар. Харып барған хар намачызын пулуттыр эңелерінің күстен, орта Тимер нахлынчится, мөгде хулу хары піске. Мындыза нымырт иденді, харыл пырнын хар намачызы. Шасқышазыдан сөгі біспенді, алыт пулбарды нымырт шылсын. Ну, накрученный предстыг я, давайте вместе вспомним. Харыл пырнын хар намачызын, ну, предстыг харыл пырнын хар намачызы, как бы кезекте қалған хар я, Пулуттыр эңелерінің күстен. Ну, представьте, я эңелерінің, как бы, не намырчар завше, не тулы пластикші, потому что шасқы поставы намыр эңелерінің күсті, ол же шапшысы эңгелерге түйіп, біде, сілкігедер, бұқажын, біде, күнге немесе тулып сол эңгелерге түйіп желе, біде, прямо, біде, қазыл пыршылар, я, еще я. Орты, мында, как бы, я, орты, Тимер нахланчится, мегде хулухары піске, когда думаю, философский немец, я вроде бы как мегахулы. Ну, как мегахулы, он же намыр, он же природаның немезе палызы, я именно, а природа вечность. Намыр, конечно, хул, именно я, мегының хулы, это раб вечности, идите я. Орта, Тимер нахланчится, мегде хулу хары піске. Мындызы нымыр иденді, харыл тұрғын харнамышызы. Шасқы шазыдан сөгі біспенді. Шасқы шазы. Меням шасқы келшек, потому что қысқы ұлтпаған. Я сөгі біспенді. Алық болбады нымырт шызын. Ну, пістің жалық болбады. Қыстырды алат келшек, той болбақшы, я. Алық болбады нымырт шызын. Конечно, пістің да просто вот майнаш входи пасқан природу на он же вот, или Есенин, белые, черемуха над моим, ну, за моим актом я тут это и пста вот у күйна образдар пашида, у күйна биде хустачида, вот хазан, анзын, музы и майнаш биде күйна хустачин, потому что Есенин дейді. А мен сақыт көргім еткөрерге, чтоб күйна болған, а и бір хустап хадитта, чтоб мынды, ну, в общем, когда хотим, мы сахстр образы были на и насказали, может быть, меня ходил до мудым на хосту, когда еще про кипец. Уңарылыз, дальше кипец. Мұңар шылыртының сөсінің сайырып, тұқшамамды поспозыма қайқып. Ізі сөсезінің түстеріне аңдам, мұның мұндар немамды тыңнам шүреліні, кедеркілер қиғаларын, көктеңістің қарыс қызын хази көргім, болбам, олықлы олығыз тұқшам қарысқа арығды, қысқырысқа бірдезіп маңдарлам. Вот как банды әмді болма, ну, наверное, я. Олай жақсы, алғыз. Жақсы бұнда біздің тастағаныз күстік болған на шындыға қайыңсыларға жоқ сала алғымарақ бар бізді сибілей тобынан пайызды шоғырынан алымда сықын тоқыстарынан жақсы олай жақсы қажым шибіргі алты жыл еспірген оның алында шибіргі алты жыл манифест басталған яғни бірге көрет алыспаңдар. То есть санерге серер, ол сибірге 6 жыл мұның алында уже пысқырған қызы я. Все-таки знаете, что как бы все равно хозы білістер же бар. Алысқан көрістер бар. Конечно, толдыры. Предстігі поэт кезе, литераторға я еще хозы литературный стискан, опыты кезе, науқты ғозай басқан. Күндозы да жоқтызы, тұс жетпес. Күн пятница, кізілер тұжар майық барғалар, қатымы қалғызым жетішім келген кізілерге, алжыларға сөз берілгіқ керек, осы мұнады болып бар бұзар ғой. Тұс баршы, кем жоқтын сақшы, я не семен. Монолог-то найдет. Сайбиги тоже я.
Bu şimdi kimde şıkkında hadiden sağızdı ama sürüktet kilkin süs şimdi var ya bu süs aslında hamtigerni tır ya bir de sağınızda bu sibideyden innaştık şimdi zinimiz mesela şimdi innaştık şimdi zamda aldığında bulur ya anılar bu şimdi doğa yok şahsı gibi isterimde bu ilmek şazı Великая степь она мындахатылдым концептуально şimdi bulgun buldu şey. Yani bu ilmek şazının omuzun pray bir küdürülde şey. Mında anda pögün şoğul mesajçım ya. Anda nince de bir şey olgan. Orada tuzga şıltırın kibiristler bir şimdiğe. Şey mında mesajçım oğa yifti şimdi bu farkın olsaydı noqovatıl farkın süsüğüsüne xantilerini tirip ya. Anda bir ulan emanda çok şey gerek. No, tın manda tiran sağımına gerek çok kibiristler ya. Apar anda bazı bu medya romanını поставшатқан кезегі бар аның ya. Аныңар мында аның аймақ басқа күстерлерін поэзияда көрерге шәрер хадил сүстіп толғып салып жатқанын я хадида бір кем картет кемнің басшаташ сүске сала харымда болып жатқанын бірерді я бірерді харыммен прай биде ұршатқанын шайшатқанын көрерге шәрер я аныңар bazı hacın misafçıman roman sıkırız, medya roman ya, anda ну hadaldım konseптуально küstü bir şey kandı ya, anaları anda şimdi bulurum ya da sakçım ya, sibdina. Bazı hadi, harım sıkıcı nime ya, hacın biz şılı spidi kibel sıkıgır üzülür gerekse, hacın kısan автор позы кил или прайзерна үзүр биди шокты фишкен ол илюшцатар Грофсон, по-моему, докторская диссертация, поза писатель, и прай ол хади, уланды, хади воспринимает, хади пасши, ол хади на рецепции, хади паршетхан, яғам ол докторская диссертация басылған. Анағар хади Дмитрий Сергеевич жоқта, хачан шаяши кізі науканың айғасы, аны прашықсы күст бірзі. Олың кізе обывательге науканың айғаспен жатқан кебелістеріне күн хықшы даңда қиғыр бүйже, парайбазын хықшы қиғыр бүйінже, анда кізі білкісіре. Хажын писатель прай шаяшының процесс шелі прай бүйі күршетсе, база ноғай де бас жатқан, хайди ол бас жатқан көзі күршетсе, пісіған бұл тоқсты жүрі. Бұтаңлар әміз ақчым арсы анда тоқс базыға керек. Малқыс болзы, мәқам, шапсық бәді. Базы бұл сүріктет келген сөз, анды мен аны қади, сесічім қади күшелер сөзді эксперимент еткен оңдайын оңды. Аны ол шынды андық. Сүріктет келген фраза күшезері, біленге алуын сөзі. Бұл сөз соғасына қантимерні тілі, Bilgisayar poet, prerde hadi çok figranın var hemen. Ulup yoluna turşu poetin aldığında ya. Biz akşam kimisiler poetler olur. Okanca kızlar, ama diferemiz biz. Hakas poeziyada tezi Maysir Majbeyev'ten adı Hadidya dahşa. Tahbıh tezi, roman, poema tezi Bayinov şu kanı zürce şu oluyor. Anıları ben günde misafçım kızlarına çıktım nimiz Maysir Majbeyev'ten adı mındaydı küf adıldı. Медиа роман у интернет тілі болыр ба? Или болыр ба? Ашажым келіспес мұға аны прай алдым ниетлік бірсе, прай қадемен сақчымызды. Ады кестер керек болыр, көрі керек болыр. Ашажым бұл чекі болыр. Медиа роман болмаса. Мұға медиа роман, например, хайдеттәк ол үтіркес кізі. Үтіркес жоқ хайди болды. Месер Маш тоже келген, ол же үтіркет басқа нұға. Потому что аға күйіс бері керек болған тағдыр оңдайлық кізі Пушкин өтеуін емес. Ол Пушкин ағды сарсың. Пушкин аны оппонент болған. Нұға ол Пушкин өзужан. Ол аны книжкасына қады. Нұға книжкана, потому что Месер Маш сизм оғын көзінің оңдайын. И, конечно, у Зарина я правильно біле туры еткан, осознанно. Біреулері, допустим, может, впечатление было, типа,
нечаянно посылған. Ол четко білген пузын орнын, четко білген, что ол Пушкин. Ну, тогда понятно же, что ол шерстіне туылдыр келшіктен біз оған маған сезінді. Ол біле тұрана дейді. Білбей надо немного дейді шарбыз, потому что... Майсер Можбейновты біз анда шитрапалы толып. Аны бұл поэмаларын хығырзайып, бұл романды хығырзайып, шызан қайтты ол пүйсік сенді, посвященный культурызын сезінген. Хажын ол философ, и сөз uzun, и пазы ол психолог. Мен аны десесічім. Хажын мен аны бір интервьюзында естім, юбилейінде болғанда ол түші. Пістің шон түші, оға шолғы көңілік шон. Ол ана радиозаписті бар, ол сүстер прямо мұқайлы беру. Көфлі немес қиқтысқа түші, пістің шоғылшы біз. Немеден ол пістің шон чувствительный шон. Көңілінің ер шоқлашы. Анағар ол аны пістің Балқыч ұланды қолыстың. Анзы тоже, анзының ады тоже шоқлашы. Ұландық. Пістің түші низкая стресс-устойчивость. Андырда пылзы, ол посвященный культурызын, мен сақчым шақсы сезінген, ол и шазыданар сақстыр поэмызында, ол неменің ері, енді мифическое время, қажан проектсын культура күткен тұстаңар ол беде келкімне жоқтап жүр. Анағар ол ұлың айлы поэма немес, оланың тоже анда аны қарай шаяшызын беде концептуальный күтіршеткен, көсічеткен поэма. Ол медиароман, если у шоқ тұлдырыться, біз ақшым медиароман қайда модность, современность. Оттан зойы көріндір болып барады медиароман. Шоқ, Дина Суровича, мұнда танықталған поэзия ерлері петерспен жетіп, мұның алды, мен тоже сақысты қалғын еще институты грыншында главный корпус, что у офицера Паразова еще сам видел, ходил был. Анда Валерий Майнашев, она московский поэт полгода. Ларуга, аудитория, именно Валерий Майнашев там был сильный с тем, что рукавица, я учил меня, все равно я тебя скоропчу в конце, но аудитория народ тут, именно на чисто Дом литературы ишчелерванды ведь поэзия. Ладно, они ишчелеру не милержизен. Чё, анда вот в традиционном смысле же поэтический вечер, скажем, поэтер кишилер, хихшилер. Мен вот тоқсан севлюшпен Кельчичаков хихшики вылестер, Майнашев и Баинов, еще школьниктер болып сенді. Вот он мен хажында сағызымды қалғоды бұл поэттің омызы же. И олар хажын беді хихшилер, и Баинов писал аудитория затече студенттер болғанда же. И вот поэттің омызы. Хихши, ам жандар мындар лишпенше, и пістің шон, мындар публичный немені шоқта истігі ұнтучы. Анар мынарды илдігі керіп, мен сақшы мұсыр, молодцы. Ну, вот как, анда пишет... Здесь у нас вот поза, например, Сергей Ванильевич Анда знаешь, как я был, вот по... Анда күйфкізі шоқтан мыға қытшы же. Я, мынды, по шоқтан ходил же, тулдырызы же, тулдырын емес жоқтар. Тут дежурное мероприятие, иртербат и все. Кырлы я. Но а задача, потому что казина хоть стыгр я. А ведь где сынып по кибер сындайнан поездом, где сынды на жоқтызы, анда, конечно, приклеир по санты, просто тугас, улж вообще улж культуру систему унды жизы. И вот кем мне насчет вообще по Марии жизы, мне да, хаты пыши, мне все ромашные жизы. Кем Мария уже худыйдыны жизы. Күнгород Мария. Иә. А күнгород ол анда опузы пасе, аны алғым сақыстары, то есть ну, шарқ сақыстары мечталар, болғын шарқ именно жизы, улан ауын еще болсынынды, и ол пасе хумзын. Представляешь, вот, допустим, а что сақ жизым ол сағынман, что ол Иисустың жизы Мария? При том, что он воин в том познан адам Моисей. О, конечно, у тема пророчества, но четко намекан. И он думал, посмотрим, хочу меня офигеваю, просто нифига себе. Он познан, худой баллы зашили от парша манде. И он на подготовку посеял. Он киркнул, да? Вот там сын прибежен. Он же мощная культура, вообще христианская, жерлан, Саша Мулава, говоричи в основном. Вот я шалгысла зимзы Мария, щедимзу кунгорота спирта Мария, амзапшун пара пандам селине, амсилю парилдус.
Мен сам мысалдан епшизе, что ли, бұл Мария Жизе. Ну, ходит может, еще когда-то... Ну, еще замечательно, ну, я тоже по полскому было учить, скажем, составителя, что такое, что без киберс Мария, потому что киберс смысл поэма. Без студентов болғанда Моисей Романович келген, что мен тоже поэма Мария, восьмил кезегі нам хигырдан, оланда да еще шпиры базалған. Вот я. И Моисей Романович, конечно, он не выгоден. Уханчила тема за меня, тема пророчества, ханын тема. И улан еще там взял. Вот Моисей Романович, не хихшился, анже можно открыть себе. Он тоже убедилась, ну, ешкинжи, может, ахшазы, не только ахшазы. Вот я, как говорю. А к примеру, поскольку он написал, кстати, Алтайдардан киберский роман был, помнишь, мы Что было? Что было? Вот, к примеру, Алтайдардан киберский роман что было? Хотя он был той бедюх, мощный того, я. Тувалардан мен сезінгенде что было киберский роман. Именно символически мы толдырым деймін, я символ. А пістің бар. Қандыға вообще, пістің халықтың мұнықтыр еще барлары. И болсақ үшін Ауыз қатып көрсеткенде, что вот поэт кезек тусипедия жоқтадарға тіл алғызға керек. Мені үйрендерді неме пішеді, вот қажын ол танытына, что истерге көрерге, и смыслды білерге, анализировать, бұлар анализ едерге. То есть поэзия хышын біздер олар арғас кіз еместер Я вот призбаларға түбінде шедерге ой немес, но хаты бұқының истерге қажан кізі стихты басебі олуқтан көргіп санып слоктардың қайдыды ударениялардың и тесулхаги пудырық жүзлер. Я вот строитель просто петуши. Ұзақ шезін поэзия как лира, муза, я вот келді сөздер, мне почти. Мұнда үйметік басын. Ну, такая формула математическая, надо... Так, вот действительно стихотворение, стихотворение. Конкретно Мандек Хадирчилер, школьный уровень, школьный уровень понимания поэзии. Вот сахчина музыки, или надо идея, я худой загнать, правильно на автомате пас. Нифига подобного. Пушкин, конечно, к щегдам знали казаевеса, но гений был ходи, на автомате игрен усучезы. Вот, допустим, ну, наука только для престижа, син хазин пшизна, я тюстен аффикс, син же правда, туки сразу, син же минут на самом деле, син сразу же пришли, чуть-чуть сразу разложил, я. Не, ну, офицер он типа сулары закон пусты. Я, потому что син уже пшизна. А кем припечет, блин, надо хаслы, надо пока прибыл, нужны тусы и, например, надо был. Казин на автомате. Мне много видит сама, потому что ходите, что хулахата танка пистон хулахта то что было киберда, а японлардан арсы бару неме көркөрүш хадиулардан киберда, потому что пистон хулахта. Но я пистон бар хулахта, мен сам то самовинжем, я сразу же барсты я. А мамды уже мне много, потому что но идеи целый как будто самолбан. Как будто естественно паст, то есть уланда самому на приписка гере. А сынды прай саначи. И музыканты тоже улучшили саначи да музыканты. Я нагаран, когда что кто скажет, анда здесь сок санап скажет. Режиссер редактировать почтан да Сергей еще мен соңғы даналар турсымже минус хыс ритмге ритмге кире хайдиге. Ритм sayılır. А мен изоковеттердің слушаем, вот что бедиже хади немеде она давай сноска автор не. И Моисей Романович ады немедер порох. Грамматика вроде бы шарабас немедер, но мен кеш мана ритм хустара, а грамматически она да слог болуш. Мен шарабас мен кешем что хади улан айткан жүзе. Алгыз